Kei te kake ake ngā tatauranga hara tūkino, hara kohuru hoki ki roto o Aotearoa nei. I puta e nei tatauranga nei i te tari prihimana i te rā nei. Ahakoa he kaupapa tēnei e ata whakaarohia ana e te kāwanatanga, hei tā tētahi mātanga ki ngā take hara, he tohu kē tēnei kei te hoki whakamuri ake tātou. Nā wai I he, ka tahi ka he ke atu. If you rely on enforcement and suppression and wider powers for the police on their own, that's not sufficient. E ai ki ngā tatauranga hara, neke atu I te 60 mano ngā hara tūkino I mahia I te rātau. Tata ki te 60 mano I te tau imua I te rā. Kua piki ake hoki ngā hara kōhuru mā te 25 o rau. Police policies are such that a lot of those offences get reported when previously they were ignored. Ko te tika me te ture tētahi o ngā kaupapa nui a ngā hinara I tana urunga mai hei kāwanatanga. E hia kē nei ngā ture ko whakamanahia hei tā rātau hei whakaheke I te nui o ngā mahi hara. The government over the last year has focused on control and has, taken a very punitive approach, increasing penalties and so on, and that hasn't worked. In fact, it's probably aggravated things. Ko te mahi kē mā te kāwanatanga hei tā Kim Workman, ko te tautoku I ngā mahi whakaora I te hunga kua taka ki te he. There is very little rehabilitation available either in prison or elsewhere. They're not funding drug treatment. They're not addressing the mental health issues of offenders. And so those things, all add up to a likely increase in crime. Hei tā te minita I ngā take prihimana a Judith Collins, he take nui tēnei mō Aotearoa, nā reira kei te kōkiri tonu te kāwanatanga I ana ture, hei tautoko I te tika me te ture. Irina Smith, Te Karere.